Parfemi iz šume šećerne vate. Prvi dio. Predivan parfem. Rado bih upoznala bebe koji ga izrađuju. Žao mi je, Lulu. Ostala je još samo kap. To je sigurno nešto užasno, jer vriska se čula jako glasno. Lula je potrošila zadnju kap mog parfema. Znam kako ti je, no ne brini, tako teško nije. Dobro, možda sam pretjerala, no predobro miriši. A, možeš ga naručiti i online. Zašto će ti ga dostaviti na vrata? Da, naručit ću. Neću predugo čekati. Evo ga, to je sigurno moj parfem. Aj moj! Aj moj, da! I moj? Hej, moga nema. Moj nije stigao. Moj parfem. Zaboravili su me. Želiš li tajnu otkriti? U šumu šećerne vate moraš krenuti. Ali ona je daleko. Šuma šećerne vate? Znaš li put do nje? Povedi me. Au, daj, molim te. Dobro, idemo u šumu šećerne vate. Stok pripremi sva stopala, jer put je jako dug. Spremna! Evo, stigli smo. Divno miriše. Jako mi se sviđa. Stabla, cvijeće, sve miriše divno. Posjetioci. Ko si ti? Ja sam Ava. Došli ste nam u posjet. Ti živiš tu? Otkud si došla? Izrađuješ li ti parfeme? Čemu služe tvoje antene? Dobro. Ava, ovo su Lady i Lulu. Ja sam Dreamy, a on je Rim. Drago mi je upoznati te. Obožavam tvoje parfeme, ovo je sjajno. Šuma šećerne vate je nevjerojatna. Baš je cool što ste došle. Idemo po ostale, sigurna sam da će se radovati. Imamo posjet! Lady i Dreamy i njihovi ljubimci Lulu i Rim. Bok, ja sam Mila! Drago mi je, kakva divna kuća! A i staklenik je sjajan i sve miriše predivno. Znate, ona baš voli parfeme. A kako izrađujete parfeme? Moj parfem. Lako je, kad imaš... Pomoć! Ne koči! Svaki put isto. Pregazit će vas. To nije prvi put. Rose, dobro si? Jesam. Sve u redu, ne brini, Rose. Ups, znate, nezaustavljiva sam. Flowers Magic Tears! Opa! Rose je majstor za parfeme. Gle, evo kako se rade parfemi. Let me tell you what we're gonna do. We'll create a new perfume for you. There are so many smells to discover under the sun. Creating perfumes is so much fun. Divlja ruža s malo šećerne duge. Jasmin s esencijom vanilije. Opa! Aroma koju proizvede cvijeće je najčišća esencija parfema. Kaplje li na tebe jedna kap, zauvijek ćeš osjećati taj miris. Zato moraš znati kako ih pomiješati. Ovako. Izradimo parfem od proljetnog cvijeća. Ovo je dovoljno za nekoliko bočica. Mrak, pomoći ću ti. Lulu! Nažalost, kod kuće više nemamo nijedan parfem. Narudžba nikad nije stigla. Ojoj, to je Sofijin posao, a ona danas nije dobre volje. Ništa ne valja! Ništa! Sofija, imamo posjet. Bok, oprostite zbog nereda. Nije uvijek ovako. Obično je sve uredno, no zamijenila sam popis narudžbi parfema za popis posebnih darova. Ovo se još nije dogodilo, no toliko je narudžbi! Sigurno postoji rješenje. Naravno, imam mrak ideju. Zajedno ćemo uspjeti. Nastavit ću se.